kala ang Renato. Anyat orasan? Nangindasal ka, iti ka na. Bakit? Apay nga itakalaang ko na. Sa dinumanan tinapnapanam. Nakijaming lang si Kamot. Saan asyak tululbudam, Renato? Sana nga gululbud. Ipagpagakitipod na. Ala, itid mo nga roden kanyak tinapasadaam. Wala na. Basta iti pasahero sila. Ay nawaw, tagulbud manan. Nakitak nga ado tinakapila igay paradaan itay. Ita, ibagamkit di nga awan ti pasahero? No kayat mo di sikat yak pasada yung ton bigat. Anya? Mari Gina, bigbigat ngam kasta tilangam. Di mo ibaga nga awan manantiin niya wat ti asawam kan ka. Ay, naalalam mare. Masurunak launay iti asawa. Kanayon na nga irason nga awan ti pasahero, iso nga awan ti napasadaan na. Ay sos, paliiwam ti asawa, mare. Nakitak ngamin nga dakadwa na ijay ili idi na minsan ka. Ha? Maamwak lang nga dar aramidan da dya Renato. Talagang agsungbat kanya. Kinapudno na, mare. Napidtsurak ida. Oh, atoy Kita anaimbag no asino ti kadwana. Oh. Isumat lagayam nga awan ti mapaspasadaan na. Sa balimat gayam tar aramidan na. Sige mare, isend mo man day ta aladawan kanyak mare da. Amukunoan niya ti aramidat iti daytoy aladawan ni Renato ken ti babae na. Ha? Ti kuna na siguro kadyak maamon ti kalukwan na. Kita aglaan no maaramid na paytag babae. Nanay. Apay akas ta ti katawam, Gina, anak ko. Kaslaad na kas amang paggapam. Talagang adda nanang. Tangay babaero ti asawa. Pagkwarta akit dian. Anya ti kayat mo asawan. Kitain nyo daytoy aladawan nanang. Ay, nawaw. Dari na to kan Jessa at taga-kabangibang ang barangay ti adda iti dahi ta aladawan. Agarami dak iti dami a Facebook account ko nanang. Inton kwan, isend ko tiladawan da iti babae na sa dumawat iti kwarta. Anya? I-blackmail ko idaadwa nanang. Tamakita daman. Ay, unay kan anak ko. Kayat mo asawan. Pagkwarta amday ta aladawan. Ay, talaga akas na ti planok nanang. Ang di ibagbagakin ni Renato ti planok Saan asyak tilukluk kunday dya Renato? Ta talaga pagbabawyan na kunak lang arudan. Ay, nawawa. Sino nga ito nag-message sa request? Kanya nga ito iladawan nga insend na. Diyan mo makita tawan load ko. Adaman ang message na. Basag man. Mangisend ka iti kwarta iti daytoy Gcash account. Tano saan? Isend ko dagiti aladawan iti asawam. Sino nga daytoy nag-chat? Apay kasta tilangam si Renato. Kasta unay kilingot mo. Kwa. Jay, kwa, bakit? Jay. Naka di parikot? Ay, kwa. Ay, ang mga noda pa load mo dita. Makihatspatak man. Tadala na pataga kita. Ada. Malang, mabitla ang taiyon ko ti hotspot ko. Ay, nawaw. Ladawan ni Mat kinadya sa Tencent na. Sino nga tada ito yung tao? Yung sa dino tinangalaan natin da ito yung ladawan. Daman ang chat man. No saan mo nga isinti kwarta? Iti asawam ti pangisindakon kadag ito'y. Ay sos, makaungit. Ay, agreply ako na.
Narigatin mo isin na ka ni Gina. Iba ka nga orayin na be, ta ipasin ko Jilay. Awan mo't nga min Gcash account ko. Aday ta, isin kon. Ay, Renato, mangal daw kayo. Nakaita sa aran, ti asawa. Ay, sa anak pa yung mga nanang, da napatag ka papanak. Ha? Nag-text nga min ni tatang, at da ka nun napatag nga ibaga na. Ay, kasta ka day. Ala, mapan ka nga ruday. Ang mga no importante ti ibaga na. Ibat tiyan kan tulaagan, iti ka na. Anya ti masapul mo rin nataw. May kamay di ti balay. Ang mga no dapat extra kwartayo tatang. Ananwam. Huwag amin, ipa-repair ko ti tricycle ko. Manaw ti ka sa pulam. 10,000 ko matatang. Ay nawaw! Ay nagdakil matay. Ala na, pang siw ta pa utangan dak. Bayadak mitlaang. Ay, surusuruan ngamin ti mang repair iti tricycle mo ha. Tapno saan ka nga guest house. Komplikado nga rin ti dadal na tatang. Jack kabalan a repairin. Paglangan ta na isin kun ti kwarta. Ay, Jack an among no sino ti akin ko ti dayja Gcash akang. Samot nga parang ti buuan agan na. Kasaritak ko man itinalapat mo ka. Sino ti nakapila? Pare Renato. Tinapatag na isin kon. Agtalnamot siguro tanaited kon ti kayat na. Apay ngay adi naksungbatan. Pare Renato! Uy, mangmangag na ka de. Si kamot, maridang. Ay, nawaw. Itay pa yung agsasawak. Ha? Ngam kaslawan matimang manggag mo. Ay, pasensya kan maray. Adala na unag apang panunutak kay. Ay, isi ka ka di, tinakapila. Wine. Lumugan ka. Ay tulad kayo ti papa na maray. Naimbag man, tanalagip mo ti agpasada. Kasapulak ngamin ti kwarta. Oh, makita yun, nanang. Insend adagos ni Renato ti kwarta. Naimbag laangan. Tada Gcash account ti gahiyom ko. Ay, naikan, anak ko. Nagsaya atan ti kastoy, nanang. Saan akong amarigatan a dumawat iti kwarta kin ni Renato. Kan, mabayad akong ti tuition dagiti ubeng. Hayad damot laangan igatang ko iti naimas abalon da. Wais ka talaga, anak ko. Ay nawaw, sigod mo't nanang. Imbes a makiap-apa ak iti asawa ak, pagkwarta ak laangan ti kalukwan na. Ang kasanungay numaabuan na, asi kagayam ti kachacat na dumaw dawat iti kwarta. Uray maamuan na, nanang. Sigurado nga agbuteng matlang. Ngamin nadagsan ti basol na kanya. Ken sigurado ama ba inday jay ama ipabarangay. Umayak man maridang. Sige, agtugaw ka pa Marigina. Agyaman ak maray. Anyat masapul mo Wang agpadalusak ko maiti ko maray. Ay nawaw. Katno di mo kayak ti agpadalus iti ko. Takunam agastos lang dayta. Saan itan maray? Agda pagbayad ko. Ay nawaw. Sagsasangari bumot dagita maray. Ay, sa dino nga tinangalaam iti kwarta. Siyempre, wais tayo, maray. Anyat kayat mo asawan, maray? Inusar ko tiladawan nga insend mo kanyak, maray. Iso ti pagkwarkwarta kita. Ha? Saan ka amawatan Simple lang, maray. Adda ti dami account nga inarami ko. Idi kwan, insend ko iti asawak tiladawan dak iti babae na. Kalpasan na, binutbuteng ko ida. Ano di na itad ti kwarta daw dawata. Isend ko day di aladawan iti asawa da. Anya? Dagos met anang isend iti kwarta ti loko.
mayat mo't day taan na panunot mo mare. So asika, no agbababae nila kay mo, pagkwartaam kit di ti kalukwan na maray. Agruam ti kasta klase ti tattao. Narabyan kamit manan, Renato. Nag-overtime ka nagpasada ba kayo? Kastaya. At ang amin dadal ti tricycle tayo, iso ang masapol nga, gurno nga, tapno may paripir ko adagos. Pagpa-repair gayam iti tricycle. Napauli magkamay. Ay ikwa, dala na lagi po lakay. Ay, nasken nga rod nga aggagat ka nga agpasada tapno maipa-repair mo to adagos ti tricycle tayo. Hindi ka nga rin agungut, nabas city may intriga, Na. Saan mo't? Apay ko mga agungetak ngay lakay. Kat pagpa-repair mo mat gayam iti tricycle, tinapasadaam. Gina, anak ko, nasa pamutmanan arimwar ni Renato. Nanang, tain blackmail ko manan iti dami account ko. Dumawatak manan iti 5,000 kan kwa na. Uray ti kabit na binutbuteng ko mangit. Agruam dagita alinulo ko ti aramid na. Ang kasla nakakaasimutan di asawam. Ay nawaw, masyan kayo kan kwa na, nanang. Kita man, saan mutan asumarsardang nga agpasada. Basol na mo't lang nagturad tuma ngamin nga agbabae. Anya ngay ita. Ay, anya nga ta, no ipudnom kan kwa na. Asik at akin ko kuha iti dahi dyan dami account. Ay, saan pa nga ita, nanang? Kita man no iti kastoy mapaspasama. Kat maaramid na pa iti agbabae. Ti kuna na siguro kat mamaysaan na. Di na amo awa isda tao. Ay. Ni, nagunagmat ti simna ayon, nanang. Ay, aglablabos kan sa matan, anak. Ay nananang, nasaysaya atin ti kastoy. Ngam ti kompronta ti asawa ken ti kabit na. Ngamin, sigurado nga ilibak dati dakes nga aramid da. Umayak man makikape, tatang. Narabyan ka manan, Renato. Nag-overtime makita, Kunak man no na iparipir mo ti tricycle yaw. Wen nga madapay da duma paggastusak, tatang. Di binulog mo kwarta ngay. Kasapula kon. Ano sa inyo pa lang taguray, tatang? Tawan pa'y kwartak ita. Mala, no kasta ti kunam. Urayag. Jangat ya maramidak no talaga nga awang kwartam. Makapapanog ti kastuyan. Kasanulangan no jak maisin ti kwarta iti dahi dya tao. Sigurado nga isin na tiladawan mi kinidjesay ti asawak. Amangan no ipos na pa iti social media ko nakababahin. Kasla na unagmat ti pampanunutam, Renato. Ay, uwan nga ron ba kahit dakal ti parikot ko. Anya ay ti parikot mo. Saan na masapol ang maamuam. Uwan ganyan. Pasensya kan no 500 lang ti mayawat ko ita. Di matangak ngamin manin iti piyesa ti tricycle tayo. Imparipir ko manin Kanayon samatan nga ipa-repair mo ti tricycle tayo, lakay. Ay sus, nakadlawsan. Nas ka na makapanunutak iti rason ka. Napauli magkamatan, Renato. Ha? Amangan numasapol ang masukatanan ti tricycle tayo. Tani, dakkel samatan ti gastos mo iti repair na. Ay, saan na? Naglakamot apa-repair ba kayo? Renato, saan ka mutan anak pasada? Apay ka day? Ay, adaman salod-sudak kada kayo, nanang. Anya day ta. Mas dawak ta kilata nagbalbalaw ti asawak. Di nakmutin pagpupungtutan. Ken kanayon mutin nga dakorta na. Agpampamanicure pa'y. Ha?
Amuyo ka nitong pangalalana iti kwarta na, nanang. Kuha. Sa dinaw, ibagay man kanya. Ay, masya anak laon ayan kan ka. Ay, kuha. Kinapudno na. Ni Gina nga asawam ti akin ko kwa iti dami account akachat mo. Anya? No, kasta amo nagaya man ti... Wan, nabayagan nga amo na ti panagbababae. Nabayag mo, gaya man nga amo, ti maipapan iti kalukwak bakit? Ngayon si kagayam ti akin kuko iti dami account na kanayon at dumawat iti kwarta kanyak. Aywan, talaga asyak dayjay Renato. Ala, agbabae ka pa'y tapno adda pagkwarta. Sana yun, insardeng ko. Ti ko nam siguro kat jak amo ti kalukwam. Ti ko nam siguro kat mamaysaan na. Malasyaw iti babaem, ngamin wais to misis mo. Pagyamanan yung kiti takas tala ang tinaramid ko. No, kasta, di mawat kamutlaan ka ni Jessa. Ay katwa na, may samot dayjay. Adda lang arod asawanan nga makirelasyon pa ilaang matkan ka. Agpada kayo adi makunkontento. Bakit, Huston? Nakapapain ka dagiti lumablabas. Saan kami mo nagsabsabat? Nag-break kami mo tayo. Ay talaga saanan, Renato? Ano maulit manan? Saan lang ang akwarta ti dawata? Paibalod kayon adwa. Mari Gina, kumusta ngay? Nagsarita kayo ka din iti asawam? Wen mare, nalpasan. Impudnok kan kwa na ti amin. Bili, bakunay kan ka, Mare. Uray ti kabit na. Nagbutang mo't siguro na niya. Damag ko kat nagpa-Manila ka, no? Aywan talaga nga in blackmail kumot dayja adjesa, mare. Ita apanawan saanan nga uso ti makipinpin nungot, mare. No amo dagiti kabit ti ag-level up, ay kat dapat wais tayo mat amises. May saan tayo mat idaa? Ay, wan mo't kit di, Nasaysaya atan dayja nga inaramid mo. Ngam ti pinabainam idayja barangay hall. Wan amare. Ngamen, no ulitin dapay, ay talagang agsasango kami ije barangay hall. Warning payla ang tinaramid ko. Ngam, no ulitin dapay, siguradwak apagbaludan ng ti pagturungan dadwak. Ay, nawaw! May kaniwas nga aramid katliklikan, tapno sa antay ang mapabainan. Sursuruan ti makontento, tadayta ti umno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kit di ti madanagan ken ka. Apay nga in-break mo ni Judith. Ay, nawaw! Anya ko mga iti pagdanagan. Nauma ako ni Judith. Ay, kaasimot. Nakakita ka manan iti sa bale? Iso asino katam? Pagmayatan ka tinataer. Ado ti kumamat. Kidayak la ti balasan ka mayatan. Ay nawaw. Ay, saan aday tataer mo ako nam ti pagkarit mo? Ay, maasik ako mamot ka dagiti babae apaspasangitem. Tapay ngagsangit na ngamin. Nagadumot di ta lalaki kang babae. Ay, madiday taagalan mo, anak ko. Jack pulos kanunungan. Ay, laglagi pam. Babae ak nga inam. Kay Jack malipatan day takin nanang. Agin enjoy laeng. Saan kayo ka di alap pa di ti pagragsakak? Nga uray aglemes ka iti basol? Ay, agbalaw ka, anak ko.
Sakbay nga addamaday ang mapasamakkan ka. Nadamag ko nga da ka no ar-armam asabali. Agpaiso ka de. Ay nawaw. Amat pati kamot kadagita sa lawasaw. Sika lang kay ayat, promise. Pudno ka di tibagbagam. Ay nawaw. Win! Di ori man aglatag amin asal lang dagiti ulbud at tao. Kasano no si kati umunang agletag ti salang na. Ni, kasano siya nga, kat sa anak mo't nga ulbud. Ay nawaw. Nasaya at no kasta. Madadaal ti taer mo no siyak tilukwam. Ay nasan ka luklukon ko naktumat. Uray agletag de tasalang mo ako nam. Wun Ay nawaw. Madamag kula ang addarmam asabali. Ha? Jak amon ti mapasama. Ay nawaw. Amom ka din ngayon taray na ni Judith iti hospital paray? Ni, apay ko mga intaray dangay. Saan ka no alang nangan manipod ing break mau? Anya ko mabasol ko ngay. Kat sang kumot nga intaray ti kaldero da. Gapoy ti sakit tinakam na iti pa nangisinam kang kuana. Ay na pare, nagadu lalaki dita. Saan ang maawanan? Kawatan na nasakit tinakam na iti narami mo paray. Adda siguro sa bali asakit na pare. Kan nagadumot agar aram kan kuana. Saan ka unay paray? Ang mga nuagdas alto kang katiki na babae raw. Sana ya, ano may sa aputahe ti sidsidam, ka mauma ka. Duma ti putahe. Duma mo ti babae paray. Isumit lang nga iso. No may sa babae ti kanayon mo amakit kita. Nakauma. Sukutan mo ta. Ay, anya nga tatibo nga day tangarami mo paray. Di mayat, tumukdo sa dilangit aragsak. Ay nawaw. Mapanta ka no ijayan ni uncle mo iti kabangyibang a probinsya. Agkalay sa di kasinsin mo. Uy, atuman nga ro ti papalasang iti nanang. Ay nawaw. Ay, di mo manan igaraw ti kinababairom. Kanya ko matitagas na, no, agbabaya. Anak ko, pariko ti isang bayto dayta. Ti katlaing mon nga agbabae. Ay nawaw. Ti maday no aglalaki ak. Na. Tati lalaki para iti babae. Ay na, ubing ka lako matapang uron kan. Ha? Bareng agnakam ka. Ay, Ang laklakayan kamot nga road ngam jaynuang tayo. ay nawaw. Anya kitalaklakayan ngam nuangan. Ay saan kit din? Ay. Manot tawan jaynuang tayo. Sa nga pulaw. Kat, sika, manot tawan mo. Ha? Ay, kwa. Saan ka day alaklakay ka ngam itinwang? Alaman? Ay nawaw. Anyay tayo tinagan mo ading nga napintas? Saan ko nga ibagbaga tinagan ko? Iti saan ko nga am-am mo, manong? Ha? Kasta? Angan, nangag ko nga inawagan da kay tayo iti Lili. Ay, amo matgaya, manong. Ngam, abay adamagang pailaan. Nasaysayat mo't lang. No si ka mismo ti pakaamak iti nagan mo, ading. Nasamit no si ka ti mangibagay iti nagan mo. Ay, nawaw. Kasano ko maanasamit kat saan mo't amakan? Mayat asumrak iti lapayag kunak man langan. Isu nasamit no si ka ti mangibagay iti nagan mo. No asino man ti mangibaga wenno pakadenggan itinagan. Isumot lang nga iso, manong. Ay, nawaw. Anak, agawitan, ija lugar tayo. Ay, umuna kayo nanang. Dapat asikaswag. Ay, anya kumamanan ti asikaswam ditoy. Diyay ka di babae, akanayon mo nga isala, idirabe eh. Saan ko nga asikaswag tayo dyan? Armag pailaan. Ay, kunakon kat. Intakit din. Kasanon ni Jane a pinanawam. Ay, kat Jane lata. Isukat mo ka di manan. Saan? Naiunak lang nanang. Ay, nawaw.
Kasano no pumudno tiin sa patamken ko ana, nga aglet tagtasel lang mo no ulbudam. Patsin nyo na ita latag sa pata. Angam adon tinakitak anag sa pata, kat napasama. Nairan-ran na lang, nanang. Umayak man dito balayo, hadi nga, ha? Ay nawaw, ada kamutan manong. Dito itaro bayan yun, ngagsarita? Ay, dito itabang salmi. Taag may saak namin dito balay mi, manong. Ne, napanandag iti ka balay mo, ading ka. Napan ijay ili ni nanang ko. Napan mat ijay bangkag ni tatang ko. Ambom ka day. Si kalatin na magpitik iti puso. Ay nawaw. Kastaman ti sa uti babairo, manong. Ada ka din nang ibagakan ka? Tay bagam asaw ti babaero? Aduda manong. Ngam idi agbayag, nalipatan dan ti karida. Di nakitulat ka dako ada ating ko. Ure agletag ti silang ko. Napan kagayam iti balay je babae ngagnagan iti lilay. Arma kabayatan nga agdak ditoy. Kahit kasanon, no maamuan ni Jane nga ada sa baling ar-armam. Tila pagdandanagan nyo nanang. At ayumot ni Jane. Sang patakmot lang no gawit ta. Saan ka di anapimpintas matlaang ni Jane? Saan ka nagkamali nanang? Napimpintas nga kwaisaw. Kahit apay nga road nga agaram kapayla iti sa balay. Pagpalabasan la iti oras Ay nawaw. Ay mapnag ka kuma iti may sa ababae, anak ko. Saan mo apagsusukutan ida? Ay just ka? Ay na, gagangay ti alim bubuyog. No da sabong, at daniktar asay upon ti alim bubuyog. Kasya? Ay, agduma ti babae, kan tiniktar ti sabong loko. Kunak man no kimuyog ka itinapananda Alex, manong. Sana din ka. Ada mo inapanak. Apay awan da bay? Awan da pa'y manong. Manong aldaw dan ijay. Di ko na mabiit dalaan. Kastamot timbaga na. Ngam aging gaita. Awan pa'y. Ay nawaw. Para sa mga awagan, barang ada signal, ijayan da. Pinadas kun. Ngam saan nga agriring ti cellphone na. Ay, awan siguro signal da, ha? Nagbiit pa'y lang nga inaram mo ni Lilay. Angam, sinong batan nakakanumatan? No da ito'y akataar nanang. Sana palabsan ti babae. Basol yo Na, anya ko mati basol ko, langko. Basol yaw. Sana taar ti anak yaw. Ay, di ka aglablabos si ka, Alex. Ha? Apay ko mga aglablabos Di ka man agindide. Nala, agawid takit day. Inak pa'y umiskor sakbay nga agawid tananang. Anya nga umiskor? Hay, di ka man aglablabas? Kunam amabiit ka laang iti papanam. Nagbayag ka mat. Ay ko da ngamin inaramid mi kaninanang ko ijay. Apay adi ka man lay mawag. Awan nga rod ti signal. Amin laka din apasit day ta alugar kat awan signal. Promise, awan nga road. Agsapata ka manen. Ang mga no ibagam manen nga oray agleteg ka. Ay nawaw. Kitap na mamati ka, apod na ti bagbagak. Kadi oray mapasamak ti bagbagak. Madi ka no ti managsapata. Adda pumudno. Isu nga road nga sa patak, tapudno dagiti bagbagak. Dakas kan, braw. Ada mang sapsapol kang ka. May sa babae. Ada pa'y kadwa ng opisyal. Sino ang babae? Kinapay nga da kadwa ng opisyal. Diyan mo, ha? Yung napanday di balayaw. Sino nga tadagi jay? Ang mga taatrasom, iti sino man na babae, braw.
Ay, kwa, jay, Daytoy, ti imas na braw. anya nga imas. Mga no adat, kas kada pait daytan. Agpulukan, paray. Anya ngay ita, Alex. No di mo kano ikasar ni Lile, idarumda ka. Masikugmat gaya man, ay nawaw. Apay nga gasar ko. Ni Jane kay ayatag. No ni Jane ti ay ayatem. Apay nga rod asinagin mo ni Lile. Anya ngay ita. Idarumda ka. Anya nga teramidak nanang. Agpili ka Ikasar mo, wanaw maibalod ka. Sigurado adinakan kayat ni Jane no madamag na alinukom. Nanang, tulungan dak. Anya nga teramidak. Dayta itan ti ibagbagakken ka. Talaga nga adarom swa aparikot, gapo iti kinababairom, ay nawaw. Kunam ngay ayatan na. Damat gayam sa bali sinikugam. Agam sikat ayatag. Jane, my love. May labtarupam! Sa pata nga mulbud ka man. Sana nga gululbod. Promise. Sa pata ka manan. Aglutag ko mga ruday ta sa lang mo tagonggunam. Pang-asim mo na. Tadi na ko makagura. Pumanaw kay tisangag. Tadi ka kaya tamakita. Paraw! Aglutag ka kuma! Sikati ay ayatag, Jane. Ay nawaw. Pumanaw ka kunaknay! No di ka pala pumanaw, agit kisak ditaw! Agrobwat kan, tamapan tayo ijaayan dalile. Ita apagsasaritaan tayo timay papan iti kalay sayo. Diyak kayat nga sawaan ni Lili nanang. Kan adadak kala parikot. Anya dayta aparikot? Kuha nanang. Mabayinak. Diyak sa may baga. Anya kumadayta akababain? Kuha. Nasakit mo tentisil lang ka. Dadakil alintag. Dayta. Naira na anapasamak ti kanayon mo nga isa pata. Sang kaibagam ngamen nga uray agletag tasil lang mo. Anya ngay ita. Di pimod na. Naira na nga tao no. Pimod na ti sa patak. Ay jakam mo. No naira na. Wano pimod na. Diyak pa makapag na iti usto. Masapol mo nga pakka-pakka nga iti nalawa ta nagsakit. Ay, amangan no isa patamanan nga agletag tasil lang mo. Jaklam mo, no anya ti mapasamak ka, loko. Saan ako nagsapatananang? Kasanungay ni Jane, ayatag. Tikunam? Ay, ayaten nakapay? Ay, gapo iti inaramid mo. Napukaw mo tinapatagkan ka. Pili ka apili. Ngam nakapili ka mo, iti koggange. Nagbababawi ak. Kasano nga may sublik tinapalabas. Napukaw ko ni Jane. Nagsakit pa iti silanggaw. Na ikaw. Ay kat, agnakam kaitan loko. Ay nawaw. Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, tapno di kanto mabalsan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.